ljubitelji sporta, dobra vam noć. U najnovijem izdanju emisije Sjeverna liga razgovaramo sa fudbalskim trenerom Goranom Mrkilom Jovanovićem, šefom stručnog štaba Arsenala iz Tivta, tima koji je definitivno hit prvenstva u drugoj amplitudo fudbalskoj ligi Crne Gore. Dobro večer i dobrodošli u našu emisiju. Hvala što ste me pozvali u renomiranu emisiju. Pozdrav za sve ljubitelje i pratioce vaše televizije. Jeste zaista osveženje što se tiče sporta u Crnoj Gori i zaista ste mnogo učinjeli na popularizaciji svih sportova u Crnoj Gori. Evo na početku ovog razgovora, naravno Arsenal je tema broj 1. Znači, evo u tom klubu ste već 2 godine. Imamo situaciju da je Arsenal prezimio na liderskoj poziciji druge amplitudo lige. Kako je zapravo sve počelo i kada ste postali trener ovog kluba? Pa eto, Arsenal zaista je postao i uzgajio jedan prepoznatljiv brend u Crnoj Gori. S obzirom na dugogodišnju tradiciju kluba koja je stara 106 godina, Arsenal je došao prvi put u svojoj istoriji da se nađe u ovoj poziciji prvog mjesta, što mnogim generacijama prije toga nije pošlo za rukom, iako je zaista Arsenal imao sjajne generacije. Mene se to posrećilo što sam naišao zaista na jednu kvalitetnu organizaciju kluba, na igrački kadar koji je napredovao iz utakmice u utakmicu. Moj dolazak se vezuje za 2019. godinu gdje sam zamijenio na klupi kao šef stručnog štaba legendu fudbala u Crnoj Gori Zorana Lemajića i ovom putem sam mu zahvalan jer je zaista ostao tu vazda kad mi je trebalo nešto, bio mi je sa ruke i pomogao mi da se adaptiram jer je to drugačija sredina s obzirom na sredine koje sam ranije radio. Uspjeli smo da konsolidujemo ekipu, iako je bila vrlo teška situacija i da se spasimo prošle godine s obzirom na situaciju koja je bila sa koronavirusom, da opstanemo u drugoligaškom društvu, iako su nas mnogi otpisali da jednostavno budemo na toj poziciji glavnog kandidata za ispadanje iz drugoligaškog društva. Nema tu puno ljudi koji su maltene u organizaciji kluba, moram napomenuti predsjednika Arsenala Gaga Arsića, sportskog direktora Antošu Goluba, zatim legendu kluba što se tiče tih organizacijskih struktura Duška Obradovića, sekretara Trajčevskog Đorđa i normalno kolega sa kojima sam radio, odnosno kolege prvog asistenta Brana Uljarevića, jednog vrsnog čovjeka i stručnjaka, Vicka Belana i svih ostalih trenera mlađe selekcija koji su mi bili od ruke, odnosno koji su mi bili što se kaže, na velikoj pomoći. Eto, Arsenal je lider na tabeli, ali je teška financijska situacija u klubu. Pa jeste, gro financija i prošle godine je, zahvaljujući našem predsjedniku Gagu Arsiću, koji je davao svoj novac maltene i pogotovo u ovom jesenjem dijelu kada je došlo do promjene vlasti u Tivtu, jednostavno nova vlast nije nas prepoznala kao brend što se tiče sporta u Tivtu i to još tavori u nekom mjestu. Maltene nismo primili ništa jesena što se tiče iz budžetskih sredstava opštine i jedino što sam rekao, zahvaljujući financijama lično Gaga Arsića koji je uspio da daje svoj novac, međutim sve mu dođe kraj, jednostavno čovjek više nema svoje mogućnosti s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi, inače finansijsku, jer poznato je da koronavirus je mnogo učinjela da ljudi jednostavno nemaju više taj izvor jakih financija i došli smo u jednoj poziciji da ne znamo maltene u vrlo nezgodnoj poziciji. Vratit ćemo se na priču o Arsenalu, no prije toga ipak da upoznamo naše gledalce o tvojim trenerskim počecima. Pa eto, sticajem okolnosti sam okončao igračku karijeru u fudbalskom klubu Prvijenac tamo 2004-2005. godina i odmah po okončanju igračke karijere, kada je šef stručnog štaba bio Željko Nona Pejović, sam ostao da
zahvaljujući Mirku Vukoviću, vlasniku kluba, da ostanem da radim sa tim momcima, jer je u međuvremenu Nona prešao da radi sa mlađim selekcijama jedinstva. Zaista mi je to bilo jedan početak, jer nijesam planirao da se bavim tim trenerskim poslom, ali mi je taj sami poziv napravio određenu draž i jednostavno sam kako je odmicao koji trening, jer sam ja pravio treninge tada, organizovao, nisu to radili drugi treneri, dok sam igrao jer su radili normalno organizaciju i sad mi je mene to bilo interesantno, tako da jednostavno sam vidio da je tu jedan moj životni put, odnosno da je vidim sebe u toj ulozi trenera, ali kao što rekao, zahvaljujući Mirku Vukoviću sam dobio maltene taj angažman i kasnije trenerski posao ide jednom uzlaznom linijom, tako da se mogu pohvaliti da sam jedan od rijetkih trenera koji je maltene od svojih trenerskih početaka pa do danas neprekidno radio u raznim klubovima, u raznim selekcijama u fudbalu Crne Gore. S obzirom da sam tu jednu polusezonu odradio u Prvencu, dobijam poziv od predsjednika fudbalskog kluba Tekstilac, koji je te godine Kujo Kajević uveo u drugu ligu, da budem asistent njemu i Sretenu Avramoviću, koji je u međuvremenu došao kao šef stručnog štaba, s obzirom da Kujo nije imao tu validnu potrebnu licencu koja je bila neophodna da bi bio šef stručnog štaba. Tu već je klub koji je bio tada dobro organizovan, vi se sjećate i vi ste bili jedan od ljudi koji je bio u prvi kluba, da je to bila stvarno organizacija na jednom vrhunskom nivou. Predsjednik, bivši. Da, bivši predsjednik jeste i za vas se vezuje i da je početci ženskog fudbala u Crnoj Gori, odnosno u Bilom Polju, koji je tada bio jedan od centara ženskog fudbala, to je zaista pohvala, evo, nažalost danas je sasvim drugačija priča, tako da ostajem tu za pomoćnika. Dolaskom sljedeće polusezone je došlo do smjene trenera Sretena Avramovića iz Čačka, dolazi Gašo Kariši koji mi je zaista pomogao što se tiče rada, samog rada, jer ipak kad se treneru da, pogotovo pomoćniku koji je normalno taj koji je taj da dekoriše, da uredi prostor za treninge sa kapicama, sa ostalim rekvizitima, mene je Gašo dozvolio da ja vodim trening uz njegov nadzor. I to je vrlo značajno, to je kao igrač koji nije isto igrati utakmicu ili sjediti na klupu, tako i ja. I polako sam se više edukovao, a sve zahvaljujući, i moram ovom prilikom pomenuti Brana Milačića, prvi učitelj mi je bila njegova knjiga Fudbalski trening, koji je jednostavno gdje sam pokupio određene treninge, gdje sam pokušao te treninge primijeniti na momke koje sam trenirao, tako da to je ta početna faza, a kasnije dolazi do daljeg unapređenja maltene i samim prelaskom iz Tekstilca, kada je predsjednik bio Refik Bojađić, Nona Pejović koji je tada vodio Mladince, uz njegovu pomoć sam došao da budem njemu asistent u Mladincima, što mi je vrlo bilo značajno. Došao sam u jedan dobro organizovan klub kakav je Jedinstvo, uz sportskog direktora Rasima Alihodžića, dobio sam prostor za rad, tako da je kasnije prelaskom samog Željka None Pejovića u prvi tim kao šef stručnog štaba sa Kujom Kajevićem, ja sam dobio prostor da vodimo Mladince samostalno, što je zaista bilo impozantno, jer je ta generacija mladinaca, ako se sjećate, bila hit posle Mogrena u Crnoj Gori, gdje smo imali... Jeste, zaista jedna darovita generacija, sjajna, da, jedna sjajna generacija, sjajnih momaka, sjajnih igrača, maltene da je ta ekipa danas, eto, u uzrastu mladinaca, bila bi sigurno standardni drugoligaš. Zatim dobijam samostalno da kasnije sljedeće godine da vodim omladince. Za predsjednika kluba dolazi Radovan Vradović. Uporedo sa tim dobijam ponudu od Sjeverne zvijezde, tačnije legende fudbala u Bilom Polju, profesor Njanje Ivizića, Save Kovačevića, Kuja Kajevića, i polako počinjem da se više i više edukujem. Znači, to mi je bila jedna oskočna daska, zahvaljujući uz ove vrsne stručnjake, ja sam dobio veće samopouzdanje, veće znanje, što mi je bilo
kasnije od velike koristi u kasnijoj mojoj trenerskoj karijeri. Te godine zaista sam napravio impozantne rezultate s obzirom da se vrlo stručno radilo u Sjevernoj Zvijezdi, jer Sjeverna Zvijezda je bila jedan od najorganizovanijih klubova za mlađe selekcije u Crnoj Gori i jedan od najboljih klubova maltene mlađe selekcije u Crnoj Gori. To je bila jedna odskočna daska i meni i da kasnije prelaskom tih momaka u jedinstvu napravim jedan veliki uspjeh kada smo bili državni prvaci sa godištem 96-97 i istovremeno finaliste kupa. Uz to smo osvojili mnogo međunarodnih turnira tog uzrasta, tako da je rejting kako jedinstva mlađe selekcija Sjeverne Zvijezde je podignut na jedan najveći maltene nivo u Crnoj Gori. Te godine, odnosno 2012. kada je jedinstvo takmičilo u prvoj ligi Crne Gore, dobio sam ponudu da budem pomoćnik Dušanu Jevriću na klupi jedinstva, što mi je zaista bila jedna odskočna daska, velika odskočna daska, da jednostavno osjetim te draži prvoligaškog fudbala u Crnoj Gori. Naredne godine je jedinstvo tog prolećnog dijela maltene u fotofinišu, ako se to može reći tako, je ispalo iz prvoligaškog društva. Iako smo, na primjer, što predstavlja kuriozitet, mi, Mornar, Mogren imali isti broj bodova, ali slabiji međusobni skor i gdje nam je Lovćen u toj dijelu pobjegao jedan bod, znači maltene 4 ekipe koje se do zadnje kola se nije znalo ko će ostati u prvoligaškom društvu i tada smo ispali sa, mislim da 36 bodova smo ispali iz lige, što stvarno, evo kasnijim jedino što je Kom ispao sa 40 i koliko je imao tada, mislim 2 boda kad ga je vodio Dugler Vlisavljević da dođe kroz baraž, da ispadne iz lige u baraž u meču sa Lovćem. Naredne godine dobijam zahvaljujući predsjedniku Žarku Šebeku koji je umeđu vremenu došao, zamijenio Radovana Obradovića, dobio sam mogućnost da budem šef stručnog štaba jedinstva zajedno u tandemu sa Kujom Kajevićem, Elsanom Činderakom i Gašom Karišikom u jednom rasulu maltene koje je tada vladalo igračkom, jer i onda smo kupili igrače koji su ranije završili okončali karijeru, prekomandovali 10-ak igrača iz omladinskog pogona koji je te godine vodio Enes Kolić i uspjeli smo da budemo tu po sredini tabele, da budemo stabilan drugoligaš. Naredne godine sam ponovo vratio se, vodio mladince i normalno stigao je poziv, s obzirom da sam u međuvremenu 2015. godine upisao licencu UEFA Pro koja je bila neophodna da bi bio šef stručnog štaba prve lige. Dobijam poziv od Iskre, zahvaljujući mom prijatelju i kolegi Kecu Mrvaljeviću koji je uspio da uvede Iskru u prvu ligu, istina sa veoma malim budžetom, evo i za naše današnje prilike sa 100.000 te godine je Iskra ušla u prvu ligu. Normalno, ljudi iz Iskre, direktor Vesko Šaranović, Zoran Dragović, sekretar, tadašnji gradonačelnik Đuranović se složili da sam ja to rješenje koje je neophodno u tom istorijskom plasmanu Iskre, prvom istorijskom plasmanu Iskre u prvu ligu i zaista sam dobio, što se tiče Danovgrada, ostalo mi u jednom lijepom sjećanju i ljudi koji žive za fudbal, jedan fudbalski centar, maltene, ljudi koji vole fudbal od najstarije dobi do najmlađe, tako da sam bio obasut pažnjom i svo to vrijeme boravka u Danovgradu. Ipak kraj nije bio onako najbolji jer praktično ste smijenjeni preko medija. Ste saznali da ste smijenjeni iz kluba? Jeste, došlo je do promjene rukovodećih ljudi, došao je Blažo Šaranović, tada čovjek koji je jednostavno rasteretio opštinu, obezbjedivši preko određenih sponzora i s obzirom da sam tada, da je gro igrača bilo iz Danovgrada, oni su smatrali da jednostavno tražili su nešto više,
i tu je rotiralo se posle mene nekoliko trenera i jedva su uspjeli da iščupaju očuvanje tog prvoligaškog statusa. Mene je zaista to iznenadilo, s obzirom da znam kroz šta sam sve prolazio sa kolegama Mrvaljevićem, Ivanovićem, Šaletićem, trenerom golmana Milošem Krstajićem, gdje smo trenirali maltene na stadionu Crvene stijene u Tološima, gdje je bilo dosta loši uslovi u kasarni u Danovgradu, tamo gdje je maltene bio izgorio teren skroz u jednim nehumanim uslovima, a s obzirom znamo kakve su temperature u Danovgradu i Podgorici u toku ljetnje pripremnog perioda, mi smo zaista napravili jedan rezultat koji je tada u debitatskom nastupu u prvoj ligi bio vrlo značajan i veliki, ali eto, ljudi u tom vrijeme su smatrali drugačije, mislili su da će nešto biti neki veći pomak, ali eto, desilo se to i hvala Bogu da je Iskra ostala u prvoligaškom društvu. Evo, danas Iskra je jedan moderno organizovan klub koji je izašao na evropsku scenu prvi put u svojoj istoriji, gdje se radi i vodi briga o svakom detalju. Znači, izrastao od jednog malog kluba, izrastao jedan od najznačajnijih klubova trenutno neorganizovanih u Crnoj Gori. Onda povratak u Bijelo Polje. Jeste povratak u Bijelo Polje, zahvaljujući sportskom direktoru Savi Kovačeviću, Dejanu Femiću, koje ovog puta moram da pomenem, jer mnogo mi je taj čovjek pomogao, i jedan i drugi, normalno Sava, i sa svoje stručne strane i sa sveg ostalog što je mogao da učini za mene, učinio je profesor Janjo Vizić, Kujo Kajević, a posebna ličnost koja je ovaj putem moram pomenuti, to je Dejan Femić, sekretar kluba, koji je zaista bio jednostavno mi stalno na pomoći, na usluzi, i zahvaljujući i ovom angažmanu koje sam imao, zahvaljujući njemu, Žarku Šebeku i tadašnjem gradonačelniku Aleksandru Žuriću, sam došao do ovog zvanja UEFA Pro licence, jer je to bio jedan od uslova da upišem tu pro licencu. I normalno, tada jedinstvo nije imalo toliko novaca, to je bio drugi dio polusezone, kada su sve i maltene igrače sa strane koji su bili zbog finansijskih problema otpustili, ostale su jedinstvo maltene djeca od 16-17 godina, pomenut ću tu Krijestovca, Rakovića, Kovačevića i ostale djecu koja su tada imala 16 i imali su taj uslov da mogu da budu u seniorskom timu i normalno nije se moglo očekivati neki veći pomak, ispali smo iz lige, ali je napravljena okosnica za kasnije da bude jedan stabilan drugoligaš, odnosno da maltene gro djece i gro igrača bude iz Bijelog Polja. Tada dobijam poziv, zahvaljujući Nedžadu Daciću, koji je bio meni asistent u jedinstvu kao trener golmana, koji me preporučio ljudima, Goradimu Nurkoviću, Ejupu Nurkoviću, gradonačelniku Rožaja, da sam ja to rešenje, s obzirom da je te godine Ibar igrao baraž sa Petrovcem iz Palisu i također je bilo neko rasulo u klubu, dosta igrača je otišlo vani, ostali su maltene ti Rožajci i došao sam gore. Poznavali ste situaciju u Rožajama, domaći igrači, koliko je stvarno to za vas izazov? Pa veliki su. Zaista, ja do sad u svojoj karijeri nisam imao neki klub da kažem da je to razina neke savršene organizacije, pogotovo igračke. Sve je to bilo improvizacija, mučenje, da se stvori igrač, pa mnogo puta mi se dešavalo da igrač koji igra određenu poziciju u timu, ja mu nađem drugu poziciju gdje će mi bolje poslužiti. Od nekih koji su bili apstinenti ili koji nisu ulazili, napravio sam igrače. Sve je to izazov i draž ovog posla, zaista, i da nije tako ne bi bilo to interesantno kad bi sve išlo nekom uzlaznom linijom i kad bi sve to bilo u savršenoj organizaciji. Potpuno drugačija priča bila u Plavu. Jeste, zaista, Plav je jedna sredina, svaka im čast. Moram da kažem posebno, eto i u mojoj karijeri i ranije, Plav važi za jednu najjaču fudbalsku destinaciju u Crnoj Gori i ovog putem bih se zahvalio tim ljudima, pogotovo sportskom direktoru Ervinu Tošiću, predsjedniku kluba, sadašnjem gradonačelniku Nihadu Canoviću i Barektareviću, Mirsadu, koji je tada bio gradonačelnik, koji su ne angažovali tih zadnjih 5-6 kola, s obzirom da je trener prije mene Marko Vidović pošao da bude trener šef stručnog štaba Radničkog Spirota i ostalo je to u pražnom mjestu u jednoj nezavidnoj situaciji,
ali kad imate čovjeka poput Ervina Tošića, jednog vrsnog organizatora, vrsnog čovjeka koji je sve to uspio da komponuje, da nikome se ne ostane dužan, da ispoštuje sve, da organizuje klub, zahvaljujući njemu je klub ostao u drugoligaškom društvu, iako je važio za kandidata broj 1 za ispadanje, a eto, sticajem okolnosti te godine je Ibar, koji je bio igrački i u svakom smislu organizovani i bolji klub, ispao iz lige. Ti ljudi žive za fudbal i Miško Neković koji dobar posao radi sa mlađim selekcijama i svi ljudi koji su neposredno uključeni ili posredno uključeni, jer gore u Plavu svi vole jezero, svi su uključeni, maltene, svaka pomoć, dijaspora, sve to radi za fudbalski klub Jezero, jer ljudi vole fudbal i zaista sam bio počastovan kad sam gostovao s Arsenalom gore, kad sam dočekan ovacijama od strane navijača, što je zaista za karijeru svakog trenera ostane u srcu taj moment i ja sam se trudio da radim što je moguće i bolje i poštenije i najpoštenije moguće, jer kod mene nema drugačije bez fudbal, lopta, teren, ljudi koji rade posao van terena rade svoj dio posla, ja radim svoj dio posla, ne interesujući me šta oni rade, bitno je da ja imam dobru organizaciju, a u Plavu sam imao savršenu organizaciju kluba, savršene ljude i zaista sam bio presretan kada su sa Milijom Savovićem, kolegom, ušli u prvu ligu, jer je to Plav zaista zaslužio. Pomenuli ste nekoliko imena fudbalskih stručnjaka iz Crne Gore. Obično treneri malo toga pričaju i malo toga uopšte i mi sa ove druge strane znamo o njihovoj edukaciji. Nije bio lak put do pro licence. Interesantan je tvoj put jer zaista si se sreo sa mnogim imenima poznatim iz svijeta fudbala u širom Evrope i imao si šta od koga da naučiš. Pa nas zanima i taj dio tvoje karijere. Jeste, zahvaljujući školovanju u Centru za edukaciju trenera, gdje sam pohađao i prvu i prvu generaciju i UEFA B licence i UEFA A licence, kasnije i drugu generaciju UEFA Pro licence, zaista je to maltene najbolji segment Fudbalskog saveza, Centar za edukaciju na čelu sa dr. Nikom Raičkovićem i ljudima koji su tada bili u tom prvom poduhvatu organizacije Centra za edukaciju, školovanja naših trenera kod nas, s obzirom da smo mi tada bili najmlađa članica UEFA je dozvolila da se školuju naši treneri kod nas u Crnoj Gori, ali da nije bilo ovih ljudi, uključujući pokojnog Dragutina Spasojevića, Peca Rakojevića, Mija Radulovića, Zorana Lemajića, kasnije Borisa Ljutice, pokojnog Čika Radovića, to svih ljudi koji su tada, Save Kovačevića, koji su tada bili u tom pionirskom poduhvatu, smo ocijenjeni od strane UEFA kao jedan od najboljih edukacijnih centara pod okriljem UEFA, što je zaista mene kao čovjeku koji je želio da se edukuje, da se školuje, mnogo pomogli, ne samo mene, nego svim mojim kolegama koji je htio da nauči, imaju od koga da nauči zaista, jer su dolazili eminentni predavači, sve je to uticalo da ja kasnije promijenim i svoje razmišljanje o fudbalu i svoj način rada i kasnije dolazi do tih i rezultatskih uspjeha, pomaka, maltene pravljenja određenih igrača i sve to je išlo jednom uzlaznom putanju. Konkretno od koga ste krali znanje? Pa prvo znanje koje sam krao, to sam krao od ovdje kod nas, naših Belopoljaca, od profesora Janje Ivizića, koji mi je mnogo pomogao, Save Kovačevića, vrsnog stručnjaka, poznavaoca, čovjeka koji je bio šef stručnog štaba Meridian Superligi kao mlad trener koji je predavač bio u edukaciji za trenere našeg edukacijnog centra Fudbalskog saveza, Kuja Kajevića, svih pomalo, da pomenem i ovdje Gaša Karišika, pokojnog Čala Basekića, onda jednostavno... Baš što se Evrope tiče, mogu vam reći da od ovih trenera koji mi je na mene ostavio posebno utisak je Jurgen Klopp,
jedan vrsni stručnjak i želio sam da kasnije kad sam trebao da idem na edukaciju, da idem na stažiranje, da budem u Dortmundu, ali eto sticajem okolnosti on je pošao u Englesku, ja nisam mogao to da istrpim finansijski, da putujem u Englesku, iako su mi tada Željko Bubaš, njegov pomoćnik, završili da dođem na stažiranje. Ja sam, zahvaljujući svojim prijateljima, Željku Joksimoviću, pogotovo Predragu Pažinu, kojim sam vrlo zahvalan, koji su me omogućili preko njihovih veza u Bugarskoj, s obzirom da je Pažin bio reprezentativac, da dođem na stažiranje u Ludogorec Bugarski. Interesantna je ta priča o Ludogorecu i uopšte rad u tom klubu. Imalo se šta naučiti? Pa zaista, ako pogledate Razgrad, jedno mjesto koje ima 30.000 stanovnika, pa manje od Bilo Polje. Po prostranstvu sigurno i kao grad ali ti ljudi koji su rukovodili tada opštinu Razgrad, koja je bila jedna zapećak, maltene, tako da su svi maltene zaobilazili putevi Razgrad, dozvolili su Demušijevu, jednom biznismenu bugarskom, dali mu zemljište, dali mu sve u jednom brdu, da napravi jedan trening centar, da napravi Ludogorec arenu, teren odnosno stadion gdje igra svoje utakmice Ludogorec, je došao do savršenstva i mogu vam reći da po organizacionoj strukturi, po infrastrukturi koju posjeduje, Ludogorec je možda za neke koji poznaju i nije, za neke koji ne poznaju jeste maltene u vrhu evropskog fudbala. Uslove koje imaju oni, ima mnogo manje i razviniji klubovi evropski. Mogu vam reći da su mi mnogo toga pomogli i da ja promijenim svoj način shvatanja, poimanja, organizacije treninga u odnosu na ono što sam vidio kod Siniše Mihajlovića u Sampdori, što sam vidio kod Ziko je tada bio trener u Olimpijakosu ili u Ajeku ili u Mariboru ili gdje sam bio sve u tim klubovima. Sasvim drugačiji način rada, ali vidi se da taj način rada daje rezultate, da igrači jednostavno sve je manje i manje povrijeđenih igrača, bez obzira što se radi takvim intenzitetom, što je oporavak mnogo bolji, maltene oni igrali su utakmice, uključujući Evropu, svaki treći, četvrti dan, a nema povrijeđenih igrača i onda sam ja jednostavno zapitao kako je ovo moguće. Onda u razgovoru sa ljudima, sa pomenutim trenerima su mi objasnili, zaista je to tako da pravilan način rada smanjuje rizik od povreda, a daje učinkovitost i rezultat. Interesantno je kad smo pomenuli tu spremnost, zanimljiv je podatak da je Arsenal u ovoj polusezoni upravo to i dokazao. Najjači ste bili upravo pred sami kraj utakmice i mnoge utakmice ste rešavali svoju korist upravo zbog fizičke spremnosti. Jeste, to ste u pravu, zaista mnogo utakmica, mislim preko 60-70% utakmica smo dobili preokreti. Ali da bi to napravili morate imati ekipu. To je normalno, znači ja sam imao skup dobrih momaka, zaista dobrih momaka koji su ginuli na svakoj utakmici i kada ne ide, oni su znali da se bodre i da skupa sa jednom jakom energijom preokrenemo rezultati i kuriozitet predstavlja utakmice na prvi protiv Jedinstva kada smo vodili utakmicu, pa Jedinstvo napravilo preokret u Tivtu i da bi u zadnjih 10 minuta maltene mi vratili se iz knockdowna i preokrenuli rezultati i pobjedili. U 96. minutu smo dali taj pobjednosni treći gol i pobjedili. Kuriozitet predstavlja i to što je moja ekipa najefikasnija, a 14 igrača je davalo golove. Znači nema nekog izrazitog strijelca da svi daju golove, jer sam ja dao slobodu i treba dati slobodu, normalno, fudbal je igra, da se igramo, nadigravamo, pa i štoperi daju golove, pa bekovi, pa vezni, zadnji, pa svi daju golove. To je poenta i mislim da je taj način igrati napadački fudbal, pa nekad, i to je mač sa dvije oštrice normalno, ali u gro situacija kada vi napadnete protivnika dođe do rezultata. Možemo napraviti jedan kratak osvrt što se tiče fudbala u Crnoj Gori, evo konkretno prva, druga liga. Pa evo počet ću od druge lige, zaista je podignut nivo i zahvaljujući i suđenju, kvalitetnom suđenju koji imamo. Dosta je Fudbalski savjet uradio na unapređenju suđenja, tako da je kvalitet fudbala i same vidite kroz praćenje vaših prenosa utakmica, koliko ima pratilaca, koliko ljudi gleda, koliko se interesuje za fudbal. Igra se kvalitetni fudbal, dosta je izjednačena liga, maltene evo iz godine u godinu pola ekipa se bori za prvo mjesto, pola ekipa za ispadanje. I sami način organizacije od strane Fudbalskog saveza, kada je smanjio ligu na 10 klubova, dalo je rezultat. Povećan je kvalitet fudbala,
prva liga također, evo vidite ove godine je neprikosnoveni lider budućnost, zaista jedna dobra organizacija. Došao je čovjek privatnik koji želi uspjeh, koji želi da mu se taj novac koji uloži i vrati. I to je budućnost, mislim, i kod nas fudbala u Crnoj Gori, privatizacija klubova, jer svak koji uloži novac, on traži povraćaj tog novca. Dosta klubova je na budžetskim jaslima maltene i tu je veliki problem. Evo mi imamo taj problem sa opštinom Tivat, nema se novca, ne uplaćuje se redovno, odmah čim se ne uplaćuje redovno dolaze problemi, tako da dosta je ova situacija sa COVID-om učinila da jednostavno sve manja para u budžetskim kasama tih opština, tako da bez uključivanja privatnog sektora, jedan od primjera je i fudbalski klub Rudar iz Pljevalja, jedan od najtrofejnijih klub naš, evo, raduje me taj povratak Duška Šarića koji je došao, jer bez takvih ljudi teško je opstajati, pogotovo prva liga, pogotovo kada uzmemo i druga liga, normalno, kada pogledamo klubove treće lige, to je zaista teško stanje, tu moramo malo više poraditi, tu mora malo više fudbalski savez da uloži malo više sredstava, jer ipak je to baza fudbala, u toj trećoj ligi igraju najmlađi igrači kojima trebaju utakmice, treba afirmacija, treba je organizacija kluba na nekom većem nivou da bi došlo do nekog boljitka, ali samom infrastrukturom koju je uradio Fudbalski savez, došao je, podigao se kvalitet fudbala na jednu veću razinu i rezultati kako bude odmicalo će doći sigurno. Jedinstvo iz Bijelog Polja i fudbal u Bijelom Polju. Jedinstvo je zaista vazda u mom srcu i jedinstvo je klub koji je za vrijeme bivše Jugoslavije važio za jedan od jačih klubova. Ako pogledamo poslije budućnosti Sutjeske, dugo godina jedinstvo je bilo taj treći klub po snazi, po jačini, s obzirom da je bilo polje, bilo je rasadnik talenata. Ako pogledamo koliko je tu prodefilovalo igrača i to igrača visoke klase koji su igrali zapažene uloge u evropskim klubovima, od braće Drobnjaka, da sad nekog ne izostavim, svih ostalih ljudi prije toga, od Međedovića, Atka, pa šta ja znam, svih tih ljudi koji su ostavili upečatljiv trag u fudbalu u Bijelom Polju, od jednog od mlađih sad trenutno iz te generacije, Rade Đalović, Repestivac i svi ostali, mislim da mi neće, ako nekog nisam pomenuo, tih svih koje trebam pomenuti, ali zaista je bio, ja se nadam da će i biti, Bijelo Polje jedan od centara sjevera. Malo je problem sa tom infrastrukturom, na tome treba poraditi, evo godinama jedinstvo tavori, nema gdje da trenira, veliki su to problemi. Ja znam kad sam ja bio trener, sa čim sam se sučeljavao, mora se znači to rešenje za postavljanje tog terena sa sintetičkom podlogom, mora se povesti viša briga sa mlađim selekcijama, evo dosta škola fudbala i to poznatih za naše prilike škola fudbala koje svake godine izbace sijaset igrača, treba te igrače sačuvati, usmjeriti. Ja se, evo samo tom generacijom koju sam ja vodio, 96-97 godište, maltene, igra dva igrača, igra Mirza Rizović, igra Pajović, štoper u Mornara, a svi oni koji su bili reprezentativci do Šebeka, Hodžića, ostali, Cetkovića i ostalih, ne igraju više fudbal. Znači problem je ta djeca koja traže bolje, jer ne moguće ovdje da im se omogući to što bi njima trebalo od školovanja, od zaposlenja i ostalog, idu u te veće centre, pogotovo Podgorica ili vani, i jednostavno čim završe srednju školu, oni već završavaju svoju igračku karijeru, a takvih, samo koliko sam ih ja trenirao, tih vrhunskih igrača koji su u tom domenu svom bili među najboljim u Crnoj Gori, nažalost više ne igraju fudbal. I veliki problem predstavlja i to što mi imamo sad ovdje dva fudbalska kluba, neke ih je bilo 5-6 seniorskih fudbalskih klubova. Svi zbog nedostatka sredstava, uslova za rad su se ugušili. Ostao je i drago mi je što je Borac tu kao jedan brend bijelopoljskog fudbala koji iskuplja te igrače koji ne mogu maltene da budu jedinstvo. I evo, nalazi se tu u vrhu
maltene treće lige za plasman u baraž za drugu ligu, ali taj problem sa infrastrukturom je veliki problem. Pomenuli smo igračku karijeru mnogih fudbalera. Hajde da krenemo sada što se tiče vaše igračke karijere i ona je interesantna. Nisam ja napravio neku impozantnu igračku karijeru, ali mogao sam jednostavno, ali s obzirom da sam dijete iz jedne seoske patrijarhalne porodice, jedinac u kući, onda jednostavno su me sputavali maltene i da bih napravio neku impozantnu igračku karijeru, a imao sam predispozicije da napravim. Fudbal sam počeo da treniram kada sam došao u srednju školu, kada su me profesori fizičke kulture, profesor Juka Kasumović, Sejo Numanović prepoznali, preporučili tadašnjem treneru Mišku Nedoviću u omladincima jedinstva gdje sam trenirao prvi određeni period i onda upisno same studija u Prištini sam pošao u Gikrami Sadiku gdje sam odigrao jednu lijepu sezonu i zaista će mi ostati u sjećanju, debelom sjećanju i zahvalnost dugujem tim ljudima u Prištini koji je tada bio jedan posle Prištine najbolji klub, maltene igra drugu ligu Jugoslavije, bili su dvije grupe, istočna i zapadna, gdje su oni igrali u ovoj istočnoj grupi, te godine je Sutjeska bila dominantna, ušla je u prvu ligu. Zatim se vraćam u Bilo Polje i tadašnji trener Rudica Rakočević me je angažovao, s obzirom da sam bio ispod 21 godine još, odigrao sam jednu polusezonu. Zatim kreće karijera spuštanja na Primorje gdje sam bio u Bokelju, Grblju, kod tadašnjih vršnih trenera Dragana Peraša koji danas obavlja funkciju predsjednika Južne regije, kod pokojnog Mike Zirevića, Stanka Tomičića, kasnije prelaskom i formiranjem ekipe Preteče Grblja Bokelja 2 gdje je Ivo Donković bio trener od koga sam mnogo dobio podrške i gdje sam standardno igrao uz tadašnje legende maltene Bokelja koje su prije toga bile okončale karijeru pa se kasnije aktivirali kao što je Gojko Donković, kao što je Mićo Organović, Željko Pavićević, uz golmana Gajića, Sava Đuričića i ostale. Predstavljali smo zaista jedna lijepu ekipu koja je bila hit na toj južnom dijelu Crne Gore, koja je igrala atraktivan fudbal gdje maltene svaka utakmica je bila 2 i više gola smo davali maltene po utakmici uz te iskusne igrače, uz dobre ljude, uz to čovjek jednostavno ne može zaboraviti. Što se tiče i trenerske karijere, moramo pomenuti reprezentaciju Crne Gore i tu si dao jedan dobar doprinos. Sava Kovačević me je angažovao da budem taj selektor 96 godišta za sjeverni dio Crne Gore, gdje smo i selektovali zaista jednu dobru generaciju i evo danas, hvala Bogu, ima dosta tih igrača iz te generacije, ne baš iz Bilo Polja, ali iz Pljevalja, Golubović, Marko, Vuković i ostali, da se nekog ne bih izostavio koji igraju na visokom nivou, jer zaista tada Sava to organizovao na jedan vrhunski način gdje su imali dosta tih selektivnih utakmica, a to je sve bilo sa ciljem unapređenja i iznalaženja najboljih igrača, popunjavanje tih pozicija u reprezentaciji i kroz jednu utakmicu normalno ne može svaki igrač da da maksimalni doprinos, ali kada se organizuje više utakmica, što je lijepa bila praksa Fudbalskog saveza, te regije, selektovanje po regija i onda se pravi neka baza za tu kadetsku reprezentaciju. Evo danas, hvala Bogu, je prepoznao Fudbalski savez, pa je osnovao i pioniersku reprezentaciju gdje je selektor Goran Perišić koja pravi tu bazu maltene igrača i selektuje to da bi ti igrači već bili selektovani za kadetsku reprezentaciju i zaista je to bio jedan lijepi period kojega se rado sjeća. Možemo se osvrnuti na aktualni trenutak naše reprezentacije. Da, zaista sam toliko oduševljen izborom Mije Radulovića za selektor reprezentacije, jer poznato je Mijovo znanje i Mijov rad. Taj čovjek se dokazao radeći kroz klubski fudbal Kazahstana, Uzbekistana, u tim arapskim zemljama. Selektor Libana je doveo
doveo reprezentaciju prvi put u svojoj istoriji na završnicu i najveću smotru azijskog fudbala, azijsko prvenstvo. Dosta ljudi ima skeptičnih koji kažu da pa nije to taj izbor, trebalo je tražiti bolje rješenje. Boljeg izbora od Mije Radulovića, selektora reprezentacije, nema. To je sigurno. I milo mi je i drago mi je što je Fudbalski savez, odnosno predsjednik Savićević sa svojim saradnicima prepoznao u tom čovjeku jednog čovjeka koji će sigurno unaprijediti fudbal u Crnoj Gori, s obzirom da poznaje taj mentalitet naših igrača, da je čovjek koji je praveći veliku igračku karijeru, čovjek poznavac više svetskih jezika, koji tečno govori, koji poznaje fudbal maltene u malom prstu. Dovesti tog čovjeka je pun pogodak i sigurno da će kako odmiče vrijeme to dati rezultat. Uz to imamo mi jednostavno trenere koji su renomirani treneri, koji su se dokazali vani. Zašto ne bi dati tim ljudima, poput Grofa Božovića, poput Nebojše Jovovića, poput Željka Petrovića i svih tih ljudi. Kod nas ima također u Crnoj Gori ljudi poput Peca Rakojevića i svih ostali koji su toliko godina u fudbalu, koji su maltene ljudi koji mogu ne samo Pecu koji je predavač inače na odsjeku za fudbal pri Univerzitetu Crne Gore, koji je kroz svoj rad dokazao, vodio je sve značajnije klubove u Crnoj Gori. I normalno imamo mi i znanje i Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza je učinio da mnogo dobrih trenera iskočilo iz škole, samo treba ljudima dati šansu i kroz mlađe selekcije reprezentacije normalno su odabrali prava rješenja. Drago mi je što je jedan od selektora, odnosno selektor U19 Radovan Kavaja, jedan vrsni čovjek i stručnjak, tu je Kepo Drašković, tu je Miki Vukotić, tu su znači sve ljudi sa svojim pomoćnicima, rekao sam Goran Perišić, svi ljudi koji jednostavno će, ja se nadam, u dogledno vrijeme, ne u dogledno vrijeme, nego kako odmiče vrijeme unaprijediti fudbal i da će se ista i mlađe selekcije reprezentacije doživjeti svoj pravi bum u tim kvalifikacijama, odnosno nadam se da će u skorije vrijeme i plasirati se neka od naših mlađih selekcija na te završne smotre Evropskog prvenstva. Da li se sjećaš neke anegdote iz igračke ili nebitno trenerske karijere? Pa gledajte, bilo je tu raznih anegdota. Jedna kao igrač, tada kad sam bio igrač tekstilca, sad eto u vrijeme je učinilo svoje da mislim da je profesor Juka Kasumović tada, odnosno to su bili omladinci jedinstva, kada je ubacio jednog od igrača, ajde kad sad ne pominjemo ime, i kad je on krenuo da ide da napadna svoj gol. I onda je on mu rekao, ja ćeš bolan, gdje napadaš kako mu dođu loptom, ne gleda na čiji je gol samo. I onda on daje jednome, zvali smo ga Pazarac, da kaže, pusti tog igrača koji je treba da čuvaj ovog našeg. Tako da je bilo tu, ima dosta tih anegdota koje se prepričavaju, ali kada sjednemo mi kolege i onda se tu evociraju uspomene i ono što je bilo kao igrač i kao trener i vas da tu ima priča i nedovršenih priča koje će se nastavljati u nedogled. Fudbal je dobio trenera, ali novinarstvo, tačnije mi s ove strane smo izgubili kolegu. Ja sam završio tu srednju školu novinarsku i bio sam se opredijelio maltene da se bavim novinarstvom i jedno vrijeme sam volio sam to štampano novinarstvo, odnosno pisane medije, ali eto, sticajem okolnosti, upisom pravnog fakulteta sam jednostavno malo zanemario, ali pogotovo sad bavljenje ovim poslom sam totalno zanemario, ali vas da gledam i dobre prenose utakmica, dobre tekstove, sve to vidim i sa svog gledišta stručnog ugla. Novinarstvo je kod nas zaista u jednoj velikoj razini i sama pojava vaše televizije učinjela da više ljudi nego što je pratilo inače sport, jer vi pratite sve kategorije, sve sportove, je učinjelo da više ljudi prati sport i kroz vas više ljudi poznaje i sad evo ja
koji se bavim isključivo fudbalom, sad da mi neko pita za neke poznate rukometaše, Lovćena ili Komova ili Jedinstva ili u košarci ili u mlađim selekcijama, u odbojci, ja bih vam sad znao reći, zato što se prati, zaista se prati i sami znate, obavljajući se ovim, da je popularnost sporta u Crnoj Gori dostigla jedan veći nivo i da više ljudi prati sport, što je zaista za pohvalu, jer u svakoj zemlji je sport broj 1, u svakoj zemlji sport je na prvoj lestvici, pa sve ostalo zbog razvoja omladine i sve ostalo, jer najbolji ambasadori su iz sporta. Najbolji ambasador, evo samo Novak Đoković, dovoljno je kazati za Srbiju, je to. Mnogi ljudi u Crnoj Gori, konkretno i u vašoj branši, kada pomenete ime Goran Jovanović, malo se zamisle, ali kada kažemo Mrkela, onda se svi sete ko je Mrkela. Zašto baš Mrkela? Odakle taj nadimak? Još kao srednjoškolac, moje tada kolege, odnosno koji su sa mnom išli u školi, s obzirom da sam ja igrao po toj lijevoj strani, da sam volio to, da mi je bio idol Mrkela, tada igrač Ofka Beograda, kasnije Zvijezde, je učinilo svoje da oni mi maltene daju taj nadimak koji je ostao i današnjih dana i mogu vam reći da svi iz regiona, kada neko pita ili kaže, a je li to najcrnogorski Mrkela? Znate, ja asocirajući na Mitra Mrkelu, koji je sad na funkciji u Crvenoj Zvijezdi, ali ja sam taj prepoznatljiv kao crnogorski Mrkela. Evo Gorane, ili da kažem Mrkela, hvala ti na izdvojenom vremenu i zaista divnom razgovoru. Hvala i vama i zaista mi je bilo čast i zadovoljstvo što sam bio dio vaše emisije i eto koliko sam mogao da kažem nešto, riječ više o fudbalu i uopšte o situaciji, o fudbalu u Crnoj Gori i ovim putem bih pozdravio sve sportiste, sportske radnike, pogotovo ljude koji rade u fudbalu u Crnoj Gori. Težak je ovo posao, svi mi koji radimo i treneri i ljudi koji u organizaciji klubova rade veliki dio posla. Drago nam je što je Fudbalski savez taj koji na čelu sa Dejom Savićevićem koji je uradio mnogo ovih godina za unapređenje fudbala. Još treba tu vremena da te mlađe selekcije koje su nam vrlo bitne za fudbal dignemo na neki nivo, da su ti treneri adekvatno plaćeni. Uradio je Fudbalski savez koordinatora mlađe selekcije, ali treba još to odraditi i siguran sam da fudbal u Crnoj Gori ima svoju budućnost. Mi smo mala zemlja, ali talentovana zemlja za sve sportove, tako da nama je vrijeme, moramo svi zasukati rukave, raditi maksimalno, nije to idealno, normalno, ali ako čovjek voli ovo, finansijska dobit je zadnja u svemu ovom. Fudbaleri Rudara savladali su ruskog premijer-ligaša Orenburg 3-2 u pripremnom meču koji je odigran u Antaliji. Golove za naš tim postigli su Zečević, Janković i Striković. Strijelci za Orenburg bili su Nojukov i Vorobijev. 11. kolo otvorili su Jedinstvo i Danilograd u Bijelom Polju. Domaćin usponu forme u potrazi za pobjedom protiv direktnog rivala za opstanak potpuno je odgovorio zadatku. Od starta Bijeli su nametnuli jak ritam koji gosti nisu mogli ispratiti. Prednost Jedinstva rasla iz minuta u minut, a poseban ton dao je izuzetno raspoloženi Nenad Vuković koji se zaustavio na 32 poena, 4 asistencije i 3 uhvaćene lopte. Novajlije Glogovac i Miladinović pokazali su da će puno značiti u borbi za opstanak. Ipak, povreda kapitena Draškovića pokvarila je potpuno slavlje. Nismo djelovali kao ekipa opšte večeras. Svemu tome je doprinijela mnogo dobra igra Jedinstva. Imali su mnogo raspoloženih igrača, pogotovo Vukovića koji je pogodio sve na početku. Neđe smo prvih 5 minuta parirali, sve ostalo nismo bili dostojan protivnik. Za nas je jako bitna pobjeda protiv direktnog konkurenta, opet koji je pokazao i protiv Primorja da je igrao tu na egal utakmicu i protiv All Stara, isto dugo vremena bio u vođstvu.
Mi smo utakmicu riješili, da kažemo, veoma rano, ali i pored svega toga igrači su pokazali odgovornost i igrali su 40 minuta. Uz Vukovića blistao je Glogovac sa 22 poena i 7 skokova, te debitant Vuk Miladinović 8 koševa i 10 asistencija. Kod gostiju najefikasniji Jovović je 21 poen, 14 Radulovića, a 13 je dodao Đoković. Na kraju 92-61. Sjajnu košarkašku predstavu priredili su nam Ibar i Podgorica na Bandžovom brdu. Nakon produžetka slavila je Podgorica 88-85. Tokom čitavog meča ekipi su se smjenjivale u vojstvu, a u posljednjim sekundama u regularnom dijelu Ibar je smogao snage i trojkom Feleća izborio produžetak. I nakon tehničke greške domaćin se vratio, ali su dramu u završnicu riješili Tomašević i Tmušić poenima u posljednjih 10 sekundi meča. Mislim da samo košarka može da donese od sportova. Jako je puno oscilacija u igri bilo i u našoj i u igri Ibra. Mislim da je na kraju ta jedna lopta ili da kažem srećniji tim pobjedio. Ovo je jedan od nevažnijih mečeva u sezoni koji je bio izuzetno važan i njima i nama. Eto, vidjeli ste i na jednu loptu bukvalno bilo moglo je da presudiju bilo čiju korist. Na našu žalost gosti su večeras imali više sreće, možda i znanja i pobjedili su ovu utakmicu. Robinson je bio najefikasniji u pobjedničkom timu sa 18 poena u 7 skokova, 16 poena dodaje Tomašević, dok je Tmušić ubacio 13. Kod Ibra 17 poena Huremovića, 16 je dao Čekić, a Hot 15. Do prve istorijske pobjede u elitnom rangu košarkaši Pljevalja došli su preko Zete. Dogovor nismo ispoštovali, imali smo neku energiju lošu, kako da kažem, odlaganje utakmice, pomjeranje, težak put i pored svega toga imali smo dosta otvorenih šuteva koje nismo ubacili. Napad bio je donekle otvorene šute, ali odbrana mnogo loša i protivnik je pogodio. Nadigrao nas je drugo polovrijeme i čestita im na pobjedu. Probili smo led, čestitao mojim igračima na požrtvovanoj fair igri protivničkoj ekipi. Mislim da smo zasluženo ovu utakmicu pobjedili, ostavili smo srce na terenu, svaka čast momcima. Izabranik je Mikija Jelovca, predvodio je Luka Dmitrović sa 27 poena. David William ostvario je double-double, 16 koševa i isto toliko uhvaćenih lopti, a dvocifreni u domaćem timu bili su i Kostić sa 17 i Cupara sa 12 koševa. Kod gostiju 37 poena Marka Koljevića, od čega 7 trojki. Aktualni šampion Luka Bar savladala je jedinstvo i ubilježila važnu pobjedu na gostovanju u Bijelom Polju. Domaći igračice, predvođene Gordanom Mačgalj i kapitenom Milevom Magdelinić, pružile su jak otpor favorizovanoj ekipi iz Bara. Prvi set pripao jedinstvu koje su igračice trenera Miladinovića privele u svoju korist, 25-22. Nakon hladnog tuša, gošće su postale svjesne da moraju igrati mnogo bolje ako žele da odnesu pobjedu iz Bijelog Polja. U nastavku su se razigrale Vuković i Tvrdišić koje su Baranke vodile do osvajanja drugog seta izjednačenja. Slično je bilo i u trećem, u kojem se osjetio umor kod domaćih, pa su gošće taj set završile za manje od 20 minuta, 14-25. Posljednji set donio je neizvjesnost tokom većeg dijela, ali su iskustvo i kvalitet bili na strani Luke Bar koje su rutinski set privele kraju 18-25 za konačnih 1-3 u setovima.